ndabifuriza igitondo cyiza rero abantu mwese mudukurikiye ku Birindiro TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho nyine amakuru yacu mu buryo burambuye. Shuje abari hirya no hino rero abanyarwanda mwese aho muri, asuhuza abo mu gihugu cy'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko akarere kose k'ibiyaga bigari. Uyu munsi rero ni tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi 2025, nkabanje kugira ngo mbagezeho amakuru yacu. Turahera muri Nord Kivu, teritwari ya Ituri, aho abasirikare bo bita Thomas Rubanga, bamwe mujya mwumva ngo birirwa bica abantu hariya muri za Ituri, bakata abantu imitwe, hari abafashwe. Ariko muri abo basirikare bafatwa nyine ngo haba harimwo n'abantu ngo baba baragiye bafatwa bagafatirwa mu gihugu cy'Ubugande, bakaza bagakorera igisirikare hariya muri Ituri, muri teritwari ya Ituri. Nkuko rero muri buze kubibona, muraza kubabona aho babicaze nyine, aho babafatiye. Ubwo rero ngo babafashe mu gitero cya FRDC iri kumwe ngo na UPDF, ariko mu by'ukuri nyine usanga ari ibintu byo kugira ngo bakine agakino nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero bumvaga bisobanura bavuga ko bari bategetswe kuza kwataka umujyi wa Bunia. Babafashe rero batari bahagera, bari mu macumi y'ibirometero hafi y'umujyi wa Bunia. Aha ngaha rero bakumvikana bavuga ko bamwe bagiye baturuka muri Nord Kivu nyine za Goma, abandi bagiye baturuka Beni, ahantu hose nyine ngo bagiye barokirita. Ariko ngo intensiyo yabo ngo ni ukugira ngo bafate kariya gace nabo bakigarurire, cyangwa se ngo nibiba ngombwa bakomeze ngo bazajye gukora Perezida Tshisekedi ku butegetsi. Kuko rero mugiye kubibona aba basirikare nyine bari buze kuba bicaye ahantu nkuko muraza kubona aya mashusho nyine. Ubwo buri wese nawe araza kumenya icyo aba bantu barimo batubwira. Nyuma rero y'aba bantu tumaze kubereka bamaze gufatwa, imirwano iracyakomejwe muri teritwari ya Ituri, Nord Kivu. Muraza kubona aho FARDC yamaze kudeploya igisirikare cyayo kirwanira mu kirere, aho muraza kubona nyine indege ziri guhiga aba barwanyi ba Thomas Rubanga, aho nyine bahoze babirukankana, aho nyine ngo bakicamo na bamwe. Abarwanyi rero ngo bakaba bafite ngo baramaze kugira umugwi bita ngo CRP rero ngo nibo barimo barwana ubu ngubu, ngo nabo ngo barashaka ngo ko bagera uko babona amasezerano nk'uko ngo na M23 ngo ishobora kuba iri kumvikana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero abasesenguzi hano bakaba bakomeje kuvuga bati buriya kubera ko M23 byayihiriye n'abafatanyabikorwa bayo bakagira uburyo bafata umujyi wa Goma n'uwa Bukavu, buriya na Thomas Rubanga nawe ashobora kuba yarabonye abafatanyabikorwa, cyane cyane ko bahora bamushinja ko afatanya n'igihugu cy'Ubugande nyine. Noneho bakaba bakomeza bakarwana, bakajya gufata uriya mujyi wa Gisangani, nabo bakagira amateritwari bigarurira, bakabuza n'abantu kuba bayinjiramo. Aba barwanyi rero nk'uko muri buze kubibona nyine, ku helikopteri ziba ari hejuru zigenda zibarasa zibatera amabombe hejuru nyine, nibyo tugira ngo tuze kubereka mu kanya aha ngaha. Ariko nkaba ngira ngo niba ugeze kuri channel ya Ibirindiro TV, kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ibiganiro byacu bijye birushaho kugera ku bantu bose. Aba barwanyi rero ba
CRP nibo mwumva bamaze iminsi bagenda bica abantu, nibo mwumvise bakoze masakire hariya muri Nord Kivu nyine bica abantu barenze ubu bari kurenga mu bantu 100 uko bivugwa nyine na leta ya Kongo cyangwa se n'abantu bashinzwe ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Aha ngaha rero nk'uko muri buze kubibona nk'aha ngaha nyine ukuntu bari kugenda babirukankana nyine. Dukomereje rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine muri province ya Sud Kivu, aho hamaze iminsi nyine imirwano hariya hafi y'umujyi wa Bukavu, aho humvikanye FARDC bavuga ko zigeze aho bita Bunia zikerekeza Uvira, ubu bakaba ariho bafite ibirindiro. Bwo kugira ibirindiro rero mwumvise ko bita nk'ikiganiro namaze gukora, hari uwo bita Guverineri Purusi, Jean Jacques Purusi, ari wahoze ari guverineri wa province ya Sud Kivu, aho yahoranye ibirindiro bye mu mujyi wa Bukavu. Ubu ngubu akaba abarizwa mu mujyi wa Uvira, ubu akaba arimo ashinjwa rero gukorana n'umutwe wa M23, ngo akaba ari we wasabye ko hazanwa iyo ramforo y'abasirikare bimunyuzeho, ariko iyo ramforo y'abasirikare ngo bakaba batarimo bayireba neza, bitewe n'uko hakurikijweho guhamagazwa imodoka ngo zirimo imiti nk'uko twaraye tubivuze, zirimo ibiryo. Abakongomani rero cyangwa se wazalendo bakaba barimo bavuga bati ntabwo ari Uvira yonyine ibabaye, ati ni ukubera icyo barimo baha ibiryo abantu ba Uvira basize abantu bari mu nkambi hariya hafi y'umujyi wa Goma za Sake na hehe hose. Ni ukubera iki barimo batanga ibiryo bakabiduha twebwe hari ahantu hose muri aka karere hari impunzi, bagashaka kubizana Uvira gusa. Ati ubwo ni uburyo rero bwo kugira ngo tumene urukuta rwacu, dufungure babone ukuntu bakora icyo bita infiltration, cyangwa se hinjiramo M23 zize zitware umujyi wacu wa Uvira n'ubundi. Ubwo rero abazalendo nk'uko mwabyumvise babyanga, ariko muko kubyanga nyine intambara iracyakomeje. Aba basirikare nyine bazanywe nko muri ramforo ejo bundi batatse hariya Nyangezi nk'uko muri buze kubibona, ariko mbere yo kujya kwataka babanje kurya aka gapostire barimo bifotoza nyine murebe, wituze gukurikizaho imirwano. Aha rero nk'uko muruze kwibona nyine urugamba rwari rutangiye hariya za Nyangezi Katogota, ubwo bari bageze hariya nyine uburyo bari kugenda barasana nyine n'umwanzi, muraza kubonamo n'ifoto itameze neza, ariko ubwo ni ukubyihanganira, ni ku rugamba ariko biba bimeze nk'uko rero muri buze kubireba aha ngaha kuri kamera yacu nyine uburyo urugamba rwagiye rugenda. Ariko ubu ngubu bakaba barimo bashinjwa kwicara ngo bagashaka gukora amadega, ariko babibwiwe ngo n'uwo bita Vitali Kamere n'uyu guverineri Purusi, bitewe ngo n'amafaranga bamaze gufata muri M23 ngo kugira ngo babashe gukoresha amadega bano basirikare. Ubwo rero bano basirikare bumvikanye barasa batera panike kugira ngo abaturage babashe kwimuka mu byabo, noneho nibagera aho abandi baturage bari bagenda bimuka ngo kugira ngo M23 zisanga nta muturage ukirimo, nyine zigenda zifata nk'uko zaje zifata ziturutse zabonaga na ruguru iyo ngiyo.
bakavuga ko rero ngo nibyo n'ubundi ngo byatumye Bukavu ifatwa, ibi byo kugenda ngo bagera ahantu bakarasa, noneho bagateza ahantu hose panike, abaturage bamara kwimuka aho bageze n'aho bahasanze nabo bagahita bafata imizigo bagakomeza bagahunga. Ubwo rero bakavuga bati abasirikare niba ari uku nguku bameze, dusabye ko mubasubizayo mu maguru mashyashya, tutari twatangira nabo kubarasa. Aba ari abazarendo barekarama bavuga bati aba basirikare mwatuzaniye nta kintu kirimo. Ariko nk'uko muri buze kubibona nyine umusirikare nta musirikare kabwa. Aha mugiye kureba intambara ukuntu yabo yari imeze n'ukuntu barimo bagenda basonga imbere. Mu gihe imbere urugamba rwakomeye, muraza kubona abandi nyuma nabo bikoreye amabake y'amasasu, urugamba rukomeza rugenda. Aha ngaha rero nk'uko mugiye kubireba nyine baba ibyangote baba baba epela epela babe tata bombi tokoyeba bango baba beta tolega onga autodéfense to mataku défense naeba to baza mataku défense autodéfense sukola mwana mama sukola kano tokoyeba soki aréage atosignaler commandant baba 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 babeta unga soji tokende na biso tokangami tokende pa. Aha rero ikiganiro cyacu turagisoreza ku basirikare cyangwa se ku ngabo za M23 muri ba bana bagenda barukirita ku ngufu, nyine bamwe bagenda batwara ku ngufu babajyana mu gisirikare mu buryo butajyanye n'amategeko cyangwa se babajyana ku ngufu. Hari abagaragaye nyine bavuga bati twebwe ntabwo biriya twabishobora, bakavuga ko mu kujyanwa hariya ubwo bakoraga imyitozo ya gisirikare ngo baryaga igikombe kimwe cy'impungure mu gitondo, ikindi nimugoroba. Rero bakavuga bati abasirikare bose mubona hariya mu mujyi wa Goma na Bukavu ni aba maonesho nabo kugaragaza ko M23 bibayeho neza. Ati twebwe n'ubundi tukimara kuva mu gisirikare aho twabaga twaryaga n'ubundi igikombe cy'impungure mu gitondo n'ikindi gikombe cy'impungure nimugoroba. Ati nk'uko muri kutubona nyine uku tumeze, murabona ukuntu ubuzima bwacu bwari bumeze. Niyo mpamvu twarebye turavuga duti iki gisirikare ntabwo ari icyacu, nk'uko batubeshyaga ngo baje ngo kugira ngo badukure ngo mu bwigunge cyangwa kutugombora. Ati ntabwo aribyo bakora. Twarebye ahubwo dusanga ahubwo baje kutumara. Ati tujyana nabo kwataka, ugasanga bamwe barimo barabaka bashiki bacu kandi tuba tuzi ko twebwe tuba tugiye kubatabara. Ati ugasanga bamwe barimo barahohotera abagabo, barimo barica tubareba, bakica bene bacu tubareba. Ati icyo kintu cyatumye tutabyihanganira, duhitamo kwitandukanya nabo. Ati nk'uko mubibona rero n'imbunda twazizanye, ngiyi n'imyenda yabo ngo baduhaye kujya twambara, ariko ubuzima bwacu murebe ukuntu bumeze. Akaba ariyo mpamvu rero twavuze dutereka twisubirire mu rugo rw'ubundi, nta heza cyangwa nta kurama kudapfa, nk'uko muri buze kubyumva. Aha ngaha rero bavuga bati twebwe batubeshye ko bazaduhemba umushahara. Ati tumaze amezi n'amezi dukora, uwo mushahara twarawutegereje twarawubuze. Ati rero ntimukajye mukangwa na biriya bintu murimo mubona hariya mu mujyi n'iki byose bambaye neza. Ati bariya ni maonesho nabo kuzana hariya kwerekana ko ngo bakomeye, ariko twebwe tuba turi kuri furo nta kintu kiba kirimo. Ati bamwe usanga ahubwo bataranakoze n'igisirikare, ugasanga ni abantu bagiye bafatwa nk'abana b'abasivile bakabaha imyenda gusa ngo kugira ngo bashyire imbere bagende barangire, nibamara kurangira noneho bamenye ahantu ngo abo barwara nabo baherereye. Nk'uko rero mugiye kubyumva, abumva agaswahili se cyangwa abumva igiswahili nyine
muraza kumva ukuntu nabo barimo bisobanura, murebe n'imbunda bari bafite. Ahangaha rero nkagukangurira gukora subscribe, gusharinga ikiganiro, akaba ari ikiganiro cyacu tugisoreje, tukaza kubabwira ibibazo gukurikiraho ku mugoroba. Yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Wandugu ni wengi, Wakongole ni wengi wenye wako mu M23. Me wanapenda nao wawatoke, sababu M23 inatesa sana, ni mateso. Kuna wale Mungu akiwajalia neema watatoka. Na pia shi wenyewe tumetoka na shi tunaombea Mungu akipata gisi watoke. Juu sababu M23 sio yetu. Sisi ni Wakongomani. Unaona tunafika huko kwenye M23 ni watu wabaya, wizi, wanyanyasaji, wenye kubaka. Sio chama nzuri. Hizi masila tulitumikisha mbinu mwa nguvu sana. Juu tuliona hatuwezi kia kwa ndugu yetu bila hata silaha. Sababu tulikia ona bana tupotezea muda wetu bure, miezi yetu ya bure kututumikisha tu na force. Vitu tukwa tupropozea tu atupangililie. Njoo bibalikia tutia kisha tena miezi yetu bakaitumikisha kutudanganya byabo bina kweli. Ndio tukasema na sie hatuwezi toka atubabebe kitu inayo itabaluma kuro. Ndio gisi tulifaa mbinu zote juu tukiashe batatu, mie na yeye kwanza. Kukabakia bawili bakasema nabo baweze toka bila bunduki. Ndio gisi unalipata bunduki akakuya jana. Maki mumoya alibakia kwanza kule. Na ba mingi kwanza biko na mipango bunduki kwanza njoo iko juu kitu kwa tuluma kuro kwanza giza mkitu tulikuwa tupange. Kazi tulikuwa tupangililie kisha tena bongo inakuwa mingi bana danganya sana. Njoo kwa tulumisha kuro. Kisha ya pili tena biko atumikishana kwa gisi banapenda. Me abaweze kutumikisha gisi wewe unapenda. Mashwa zabo njozi uendea. M23 iko politiki mwangufu. Unaona muvile swate ya Goma ubia Bukavu banavalisha basoda mzuri, unavala makombati za madoa za tash. Sasa kijana taona vile gisi askari anapendeza na iko na franga, iko na gusa franga. Na nawaza naye ndio gisi atakuwa vile. Na japo ni bongo bale basoda biko Bukavu mu centre ville na biko Goma ni bakuvutia ba vijana kusudi sasa utamona vile unawaza senjo gisi takiaisha. Na japo kule kote kwa tunatembea mapembeni kote kwa territoire baskari banaishi mbaya sana, mbaya sana. Tunakula mbungule kopo moya busubuhi, kopo moya magharibi njoo tunakula. Kisha na pesa tupokea sasa mpaka siku batafanyaka mixage. President Tshisekedi atafanya mixage njoo analipa ile masiku zote. Kuko ba mwaka, kuko ba miaka 2, kuko ba miaka 4 mwezi 23. Hao batusi banapokelea konte Rwanda. Biko ma telefone babu bapate hivi. Na mungo carte simu donc banabapokeza hao. Mwale ma carte simu na njoo franga natokea Rwanda. Meshe ba Kongole banatuambia siku president wetu Tshisekedi anafanya mixage njoo atatulipa ile masiku yote.